bangun. Apa center Ci? Apa leci? Mi Cijo. Ye. Nah kan boren dong ale pergi no kene nyem-nyeman ngawak. Ye. Oh, ye. Kan maksud ini. Tepuk tangan penonton. Ye, Cijo, Cijo tepuk tangan belakang Mi Cijo. Yang ada Mi gantung, Mi gisi. Diduri, Ma. Ye, to duren tunun cine. Duren tunun cine. Duren cine. Duren cine. Ini kayak cara ikut. Nih. Yenang cine. Atur. Iya, celak nih. Nih celak nih, ini celak. Celak. Aduh bungut sih celak. Nih tombolnya celak Jen yo. Ah, bungut sih celak. Ah. Oh angkat be angkat. Balik nih angkat nih balik. Boh, coba tes malu tes. Oh, mati. Abenang. Kak ada cik kecap saus. Adi. Adi ayah benci. Sing gitu nya itu. Oh nya. Nah, coba hidup. Adi mesti tak jantung nih. Adi jo adi. Kira mati cang nih. Adi detak jantung disco. Cine Ci memperkenalkan malu tes Mi Cine. Oh, dah Cine udah mangkian kan? Cik. Ah. Cik. Bunyi hujan. Musik. Tete Cine. Tapi kita main Cine. Misi, oh ngerti Cine. Oh, ya ini kini luang, kini carane. Ayo, semeton sarang sami. Mi. Sane malinggih hidriki. Sane makta tas. Sane makta kompe. Pe. Cidi jangi galen, gumi kelungkong, gumi tertib, gumi seni, cijoro-joro mai. Oh. Adi Ci ngagas. Mati Mi Cine. Mi nomor kuda do bo. Cik. Gede Cine. Weng. Bungut Ci mancing mau nyencang usarung. Oh dibungut cah orang Ci. Sing dadi rojo-rojo. Rojo. Apa? Jorok. Nah itu bang. Coba Ci. Eyo. Ayo. Gampang. Ayo nggih. Semeton sarang sami. Mi. Wenten saking Gianyar. Nyar. Wenten saking Klungkung. Gum. Wenten saking Denpasar. Sar. Wenten saking Bangli. Adi singdang orang Bangli. Li. Bungut Ci bungut cang orang Ci. Ye, Sorry. yen to calon arang to luwung cocok to apa undang-undang. Oh, pang seram. Oh, pang misi bergemakan bingung. Oh, lihat. Kene. Ayo semeton sarang sami. Mi. Sane, ane si, ane orang jano. No. Niki wentan buat tangan maju jo. Yo. Ama banyol. Gampil. Adik cang. Cang sama Mbaya. Adik bahaya. Suka lihat. Ada bisa suka. Mau tuni ki marana ge mecelap cang kok. Wah, ciceng. Kada cang apa karango? Kada apa? Cang kada tulang mut menjalan.
Beler mula. Nana. Iya. Si tulang kan mah itu. Jangan luar biasa. Tumben dini ci ngigal di Jawa. Di Jawa maksudnya? Di Padang. Padang Jawa. Tumben di Kelungkung cangigal. Coba. Benar sih. Di Padang. Di Padang, mula Padang tumen jani. Kengeng. Di Kelungkung nih bong, ngadang calon arang setrong kita makisit nih. Keng. Rip Mr. Covid. Rojiun ada aneh. Nya Rojiun. Oh, Rojiun. Roji. Roji. Ada singkatnya Dana Roji. Ijo nak ngauin, nak dane jero mangku misalnya. Pakku. Biasa dong. Oh, Pakku. Pak Wayan. Pak Wah. Saya Pak Wah, Pak Yan. Dikena cange bungu cange. Nah, bungu cange. Si benarnya memperkenalkan diri pada cara cang karena ada pepatah mengatakan. Tak kenal maka tak apa-apa. Tidak apa-apa. Kena hidup dane ya kenal ya cang ya sengke. Kena cange tak kenal maka tak apa-apa. Sehingga kita hari ini memperkenalkan diri panghuni nyenawang ali hawe kayang nih. Oh nyenawang. Buin pidang beli dadi. Bayu kaweng lah tuh. Nah tuh bayo. Perkenalkan diri. Inggih. Ida dane sama ton. Nana. Nana. Perkenalkan Wasan Tidang Banyol sing lucu nah. Yen lucu agak dodane. Artinya ada nih Banyol. Ada artinya tuh? Banyol sing nawang cang artine. Usah ada artinya. Saca nakon bapak cang Menuca moling Tidang asli Tegalalang Gianyar. Tidang asli Tegalalang lahumah di Tegalinggah. Tegalinggah ngekos di Tegalwangi. Masuk di Tegaljayo. Tidang megay di Tegale Kang Wang. Kenal cing ngejong-ngejong megay di Tegale. Sing kengken. Ada sing kengken daripada memalik. Kan ada yang di Tegale mau kan? Ngomaling apalagi masan Covid waktu nih. Ngomaling tuh sing jelek. Gedak bahasa ancang. Adi gedak. Tuh, adan bapak ancangnya sangat bahasa mata ya TV ay. Adi yo. Pandemi. Maksud sini? Bapak ancang nih, idemi ada nih. Pandemi demi padahal memang ancang yang bani pesu ya. Sing bani pesu. Pandemi ada pok ada pandemi gitu. Berarti jejak ya bapak anjing nih. Bapak ancangnya jejak apa? Coba. Jenang gini. Nah itu jadi tuh kebit nah yang tuh pindah diskotik main yo. Sing yo pindah. Main yang daya tahan listrik tidak kuat. Baik. Cek. Bawa keras nyanyi. Bawa keras. Nah. Jadi kene nih. Jadi calon narang. Serem. Pasti serem. Ya calon arang waktune di Tabanan. Di Tabanan bangke. Oh, ada calon arang. Aduh, bangke mata borbor. Mau borbor. Bangke mata mau. Waktune luang dong. Adi luang. Luang artinya varian rasa lea kakemu tuh halo. Maksud sini? Oh, jadi itu ada calon arang. Ada calon arang. Bangke apa? Bangke mata mau borbor. Luang nih? Bangke barbeque ada. Memang ci barbeque janjil ada hitam terus bangke naik. Mana bangke mata bawa borbor ngengai genci. Sing gitu waktu nih Ben digetakan kelungkung lah. Wih di kelungkung. Bangke mata tanam. Wow, ci sing macam-macam ci. Seram. Resam. Diresem. Seram orang ci. Cang ajak ci seram-seraman. Sorry malu. Don tidong tulis bakat jajahin ci. Maksud sini? Bangke mata tuh iya mau tanam. Sing ada bangke itu mulablab malu marah tanam. Kena cengket. Bangke itu lablab goreng malu marah tanam gitu. Masih mungkin. Sing mulu aja tanam. Bayo. Boleh cang jauh. Tapi sengkalo. Oh ada kalau. Sing artinya jelek nasibnya. Yo tanam bangke mata nih. Kayak ini sementik-mentik. Bungu ci apa tanam ci jelas sing bangke mata tuh sing ada nih mentik-mentik. Makin mah kena ci nanam pipis mentik pipis gitu sing ada. Menak itu rinja cang pidan masuk di tugas SD man pelajaran IPA. Guru cang bang orang apa yang kau tanam itu yang kau petik. Tuh buka cang waktunya kan mati. Tanam cang. Kayak gini sing mentik-mentik. Ini mentik nih. Apa mentik? Rumput liar. Sing kada cang hinawang mentik ya. Menurut tanam cang kacang mentik ya. Kacingnya ada nih. Jangan senondan kak. Makanya bemaning lah kak ganti ada nih. Ada ganti. Rojiun.
Tadi rojion. Dom mentek kemang rampe. Rumput-rumputan. Patu anci ada dini ya ada kak cange. Rojiun ada aneh lo. Sing gitu jadi. Suasana pang serem deh. Pang serem. Yang calon orang kan ada gending-gending serem tuh. Gending serem. Caro bibirang do. Ini kan Gini ya. Bibirang do. Tempelengan. Dija ada sejarah bibirang do kena tempeleng. Di Facebook jangan oleh. Bibirang do tempelengan. Bibirang do tempelengan. Saya ingat bibirang do lah gendingannya. Apa dah? Gundul-gundul pacul. Gundul pacul len. Engken. Gundul pacul. Mererot di temboke. Ci ngai ci. Dija ada gundul mererot di tembok tak cang nase. Gundul mererot kan kini awang. Tapi waktu deh cang sebelum mai. Nepo cang nak gundul. Nak gundul. Bukan bah. Maksud ci? Cang tuh ni lewat mai ini. Nak gundul. Magama. Nak gundul. Magama. Nak gundul asing misi bok lengah. Si saya nawa nak kena nek gundul to ke tukang cukur. Kan magama bawa nem ada nak ke gundul mas opo. Bungo cici ngai genci. Jenang ci kene na Engken. Pangkan dunia nasi yang ada nama gending. Mending. Orang ke mending. Pang meriah. Pang meriah. Diapain calon orang jani apalagi jani ulang tahun Ido Betaro. Bungo cie. Man. Sing ulang tahun Ido Betaro. Man. Ulang tahun sing. Man apa? Piodalan Ido Betaro. Tuh kan di Sekalo nih. Di Sekalo nak ulang tahun. Oh berarti ini luang Ido Betaro kumpul. Kumpul. Selamat. Ini masih jaga jarak Ido Betaro apa kedenci? Jaga jarak Ido Betaro. Masan pandemi masih. Juma caliu nanya go. Nyago ingin. Jarak. Tuh len jago jarak len tuh neng gini. Tanaman jarak. Jaga jarak. Magening nih. Magening apa nih? Oh, ini lah lung reggae. Oh, reggae. Oh, reggae. Genre lagu itu kan bok do, ado pop rock. Jadi ini blues. Ini nih. Apalagi di Kelungkung kan nak liu nak reggae. Reggae liu. Oh, Pak Joni itu liu nak mau balik nak oleh Kelungkung masih. Apa Pak Joni? Betul nih. Sing dah mamuh dong. Pak Joni. Gong Joni. Oh, jadi gong ini. Nah, mu agong naik. Pak Gong ya. Ya, Pak Agong. Mana Pak Gong Joni? Dia jadi Pak. Tolong reggae. Tabuan, enggak malang. Tabuan mune bagus penabuh tabuan. Tabuan. Penabuh. Tah, kene nama lu. Buah berangan buah kedong-dong. Engken. Tepuk tangannya dulu dong Pang Singkiap. Benar. Harus semangat. Harus semangat. Godo yang buah ada yatnya di puro to harus semangat. Sing dadi lesu-lesu. Benar. Apalagi pengen aku magendeng nih bisa beli kasetnya di toko bangunan terdekat. Bungo ci. Luang nih luang. Cicik. Regi. Kendok. Jak kendok. Selam pak Selam orang ci. Sing ngena dong. Selam to lamang taro Wisnu to simbol apa? Dewa kewibawaan. Bapaknya wibawa jeneng bawa. Kabin awo. Wah, kumisnya menari-nari. Si kumis lah parang. Sorry. Anda ancang di jalannya. Saya enggak ada ketu. Please. Mending lagi. Lo ingat ilo duga sepida. Dok iya do. Aja ale pipis kedek-kedek kan. Ngerti ale pipis. Lo ingat ilo duga sepidan. Nduk pidan nak dok. Dok nih pidan. Pidan jadi kan pemantan. Oh. Denang dijorok sih. Dok gitu. Lo ingat ilo duga sepidan. Mau balik bulan ajak di posisi sanur. Garang legu irago pedadua. Engkel musim gitu lagu. Oh lagu. Lo ingat ilo di bongkol pandane. Lo dadi jange. Beli ditu dadi keca. Jalan jani mejange
palianan ceria untuk Dorano tiga raski jang 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 raski jang 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 raski jang raski jang 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 Gitu mau palianan duga siraga nu jere liang hade negirang mau palianan najak wayan nyoman ketut Kotut garing manang dimangui Barasara kuta samucara dong Tidak certawanan tayungane cerden bukit Kotut garing lilik motor di bisanyo lilik motor di bisanyo motor Badung ke Gianyar motor Badung ke Gianyar gada bakin muat batu Keke batu ake Jamane jani mula batu ake Yen sing ala batu ake Sing kone keren lo Sing kone gaul lo Balikal pasu Malu ngoso batu Liliung lah koleksi bungu ci Beli lah ake Ake los kelor Luung kasiat nih apa kan jadeng Emak kabarnya lekap di bangkang adi Ogar 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 kesiang dadi sunisa trongke apa galang Belikal dadi tukang kompane ajab ini penting kencang ajab ini penting kencang sing mikir manikal masuk tugas kampus liu numpuk Emak tumpuk kanti cara bukit Yen tole bukite lengjo Mula kedas alus putih langsing lanjar pemulun mik lalat gading Leng gading majak jeran sariaan kop doraro dilaski jang itu mau palianan duga siraga keke batu aki banyak Hei, Cang berpikir sejak kapan Joni Agung ngigal janger? sejak kapan Joni Agung mendagang batu aki Sejak kapan Joni Agung kene mau kebar? sejak kapan Joni Agung lindas motor Ati lindas motor jeneng gini. dan sadam mik cenik kenyat bungo cai aja lu kali ya di dian di situ Ye, jeneng cine aja ngigal megendeng angin kau tapi gendengan kene luung. Gendengan zaman jani Joni Agung luung masih. Joni mentik Maksudnya? Joni Jagung Pak Jagung. Ungut cine. Lagu apa? Gini Anjay, lagu apa ini? lagu oke lagu pop ini lagu tok Lagu tok maksud sini? entah apa yang merasuki TikTok, tok. ibi ading cang mau palian tok tok cang lasis kanan Adi tok ci. dak basang cang Gara-gara mungkin main TikTok sambil ngidam maksudnya? coba menggending entah apa yang merasukimu berpikir ada yang canggih Berpikir ya. adi pasang kene kenyol nyata nyonyon pisagane gitu tok Ada sih Mas Joro. Ini marah perhatian saja nih iya maya banget. Nih marah semangat luar biasa nah tunis yang mania soalnya Udah tuh tamat nih tenang cini. Lakat ini. tapi ini bukan ini endorse nih tapi kalau bisa endorse tiang lewat Instagram tiang mantan murah banyol Apa bunget cini? sih ngelai Instagram sih mau unfollow nah Man ya. kene nek pangsing pocol sing orang ali godoh Ale godo. ali nek godoh sih Jodoh. Hah? Jodoh. tuh tuh nying tuh Gih. Nah. Cang baru pesune bo pesek teker cang. teker cara main PUBG anjing Gue PUBG sorry cang sih main PUBG. mana apa Mobile Legend. game burik bangga ci Bagian bure bungut cini. Pesek teker cang. nah Ane mau nih itu teman Ken. putih. Kaman poleng serem kan cang. wih Mukaman poleng. Saput. Senang ne paling aeng. Sing nawang jumane apo sing ngelah celeng. bapong lah celeng yang apa kan celeng kan
Apa-apa di mana bajog. Tuh bahaya. Adio. Ye, ibi we tuni bacang besane no. Engget. Nyol kal kijo. Kal ngigal calon narang kijo ke glungkung. Melangnya ada apa-apa. Maksudnya? Serem do. Oh, apa-apa udah serem. Wow. Makanya yang ada nak dibaling orang apa serem? Lea sing. Oh, sing lea serem. Aneh paling serem adalah apa-apa. Maksud apa-apa tengkel? Memen jam besar nyol kal ngigal ke glungkung. Nah ada yang melangin ada apa-apa. Apa-apa nih serem. Melangin ada apa-apa nih serem. Berarti apa tuh pana bojog, apa-apa dua? Pana bojog berdua. Mungkin. Halo. Jenang gini. Ci, cang rayu lu. Nana. Ci bakbang aja mang ale gaeng, nom iya. Nih tekar cang. Aduh jajah cang no. Ada beli tuh teka sebang nih jajah aku. Jajah cang nyol. Jajah cang. Tenang aja kamu. Kemarin udah disuntik rabies ini. Cini kali cici cang kulo. Sudah divaksin. Anjay kamu memang. Anjay. Sing dading orang anjay. Ada yo. Anjay. Tadi. Cini masih dading ngomong ben ngomong anjing. Hai cewek. Tadi kamu. Adi mau aneh. Adi aneh mau kumis ngomong aja. Tuh dua kayak nenek. Kegen. Plat B. Bencong. Sing ya bencong tuh nak mau aneh tuh adi nih. Mana cangau cewek net di belakang Masaud. Oh mungkin merasa cewek ya. Bisa jadi. Anjay. Ben anjay masih tadi. Oh, nah. Nek ini ubah. Anjay. Cingai. Apa cingai? Cicing. Cingai. Kenapa tuh kan artinya? Sorry. Cewek. Kamu anggot-anggot kamu. Siapa namanya? Bongol ya? Hah? Bongol. Tadi bongol. Cing orang adan bongol yo. Jangan lakon adan sing saut ini. Konang nih. Siapa namanya? Iya. Gong, Agung. Agung gincangan tembok cang tadi. Leak di bagong. Bonagong leain ci. Kebiasaan di Tabana. Tulen tuh. Konyang itu lea. Sorry nih. Nana. Gong siapa tadi? Gong Ami. Oh, berarti yang Gong Ami tuh rago yang dot kini makan tuh. Suat makan kan dot Ami. Iya kan ale. Gong Ami. Nana. Nguci Nana. Rayu. Pantun. Iya rayu. Tuh rayu kan. Tuh rayunan. Oh, pada nak makan. Gong Ami. Cikene nih. Gong Ami, kan masalah Gong Ami. Apa? Yip gitu. Avatar. Jeneng gini. Kan yip. Gong Ami tenang sama AA ya. Wah, bocek. Ini AA. Iya. Pang ada perbedaan. Jangan digugu dia mulut blau tuh. Blau. Ini aku AA. Ini nya ya. Kamu II. A sama I yo Joro Ci. Joro Ci Nah, sorry nih. Masa nak Agung nak ada Ci jeneng gini. Nana. Sekan. Nana. Gong Ami tahu nggak perbedaan Gong Ami sama burung? Apa? Oh betul, dia dapat 100 ya. Mulai mi? Adi mulai? Lah cang ya Cino. Adi lah. Mau bayar kita rayuan cie. Nah pantun bang cang. Pantun. Ini pantun cang. Mantap. Ponen mantap. Oh nana. Masa air. Nana. Ini pantun cang. Masa air. Tuh. Nana. Gong Ami. Masa air. Ponen. Cing orang mau pantun masa air cang gitu. Nana. Burung pelato makan manggis. Masa air. Nana sorry. Cilang ngaji pecah ngomong burung pelato makan manggis. Cakep. Oh cakep. Nana. Burung pelato makan manggis. Cakep. Makan salak dari rumahmu. Cakep. Nah. Cakep. Sing burung pelato boleh cang. Cakep.
Oh, sing Banten dong. Nih. Sorry. Burung gelatik makan manggis. Cakep. Makan salak dari rumahmu. Cakep. Adik cantik, adik manis. Cakep. Izinkan AA jadi pacarmu. Jangan bisa. Sisa. Gong Ami, cakep. Adik cakep kan? Pantun deh Cen. Nah, sorry nih. Gong Ami. Burung pelatik makan salak. Apa nih? Suka. Gak bisa suka dia. Nah, sorry. Sok nggak suka dia. Kecil mulutnya. Si Adi jane arten itu. Coba, gak suka. Adi bisa suka. Burung gelatik makan salak sih suka bungutnya. Wah, bungut itu cini Oh. Nah. Rayu. Jangan salak itu dimakan salaknya AA aja. Salak. Hah? Jangan bos salak. Wah, ibunya gak salak. Oh galak. Salak galak do di motor. Apa? Stang. Jo aja galak stang genang gini. Penuh canggih nang motor stang canggih. Sekarang ragu cici rayu. Hah? Gini bang. Engken. Gending bang. Gending. Ah. Ana engken dah. Kayak dia gending itu. Engken. Ada tuni muro. Oh, nah uruk eng ibu. Ngut sini. Nah. Ben kini. Gong Ame tahu nggak perbedaan burung sama uwi? Ayo boy uwi. Ini uwi, ini wo. Adik can duo. Ada perbedaan. Kamu tahu nggak perbedaan burung sama uwi? Kok wongo lagi? Sumpet kupingnya dia itu. Enggak, itu sumpet seorang. Ya itu udah. Sekarang cang takon nih. Ini namanya cang nyanan misalnya Pak Yu jak Gong Ame. Kayang nih rese nganten cang kok kelundang cangnya. Undang cang yang lihat di tabanan undang. Wah, dong lu undang Lea. Adio Presiden undang man peso. Apa pes yang jadi casing manen? Apa? BLT itu? Apa doh? Bantuan lewat terus. Lewat ke bantuan. Sing mahan kayak gini tuh. Sing. Ben layut. Rayu. Ben. Nah, Gong Ame tahu nggak perbedaan burung sama uwi? Nggak, kalau burung nggak punya uwi, kalau uwi punya burung. Iya,